uma ngabe thina esiphambili sibhekana nezinto ezibhlungu kufanele ukuthi abeza ngemva kwethu sibabhekise kuzona ukuze bakwazi ukuthi bangabe besabhekana bona nalezo zinto. So mina njengo keyboardist njengo keyboard player ngizokhulumela mina ngizokhulumela futhi nabo bonke abanye abadlali bekeyboard. Yabo ngathi nje uphenduka into engeyilutho yabo ngidlalela ama strings lapho akakhokhi nje akakhokhi kwesinye isikhathi akutshele phambili futhi epulpit athi into oyidlala iyabheda yabo ubuka abantu yabo uyabhimba yabo izinto ezinjengalezo ukucontrola la phambili ukucontrol akhulumi nawe ngeke azakufonele during the day ngoba uyazi ukuthi uyazi ukuthi akukhokhelile. Hayi ngoba nakuukuthi thina sikholwa izinto indlela ezenziwa ngayo ngizozenziwa behind the scene ngoba umfundisi phela thina sikhulume naye eceleni yabo ama LD ebandla angibizanga mina ukuthi uyazi mawufika ebandleni ngeke bazi bakintroduce ebandleni ukuthi bazawona sesino keyboard player omusha sizomkhokhela kanje izinto ezikanjalo ngeke baze bakusho kuzoba into yakho nomfundisi ekhalaye kodwa idlala kanjani ngapha uyakweleta yabo mfethu isibindi mfethu abanaso mfethu isibindi abanaso bakwazi ukwenza mfethu izinto ezinjengalezo angiba embarrass into abayaziyo nabo ukuthi bayenza ubutsotsi babo ababenzayo. When it comes to the Dove show, of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. I do one story at the time and one testimony at the time. Ganda, are we on grace or what? We are on grace. We are on grace of time. Yeah. I'm with my brother here. Yeah, my brother, how are you? Ngiyaphila brother Chris njani? Siyaphila. If you're new to the channel, please subscribe, press the notification bell as well as join the membership, and also don't skip the ads and make sure you like the episode. Please guys, like the episode, share it as well as join the membership, and also make sure you donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We really appreciate it. Our aim is to feed this festive season is to give 20 families as well as 10 children to 10 children for school shoes. Yeah, to give them school shoes. So please donate. It will help a lot. Thank you so much while you're doing that. We appreciate it. My brother Sawubona sicela ubingelele emakhabesu usho ukuthi uphumaphi bese sihlala pheko kodaba uzengalo. Yeah, ngiphinde ngibingelele futhi brother Chris, ngibingelela na Chris TV yonke. Ngibingelela nabo bonke abasibukele njengamanje. Igama usisekelo. Isibongo wakangcobo. Ngokuzalwa ngiqhamuka eDurban, eKZN, ya endaweni ebizwa ukuthi seFolo and so. Kodwa ke ngibased la eJohannesburg. Yeah. Ufuna ukukhuluma ngani my brother? Ngitshelile ukuthi hey une concern la ufuna ukuzokhuluma ngayo. Yeah, no brother Chris, udaba esizokhuluma ngalo namhlanje udaba olubhlungu kakhulu olumaqondana nokuhlukumezeka ko keyboard player emabandleni kwi-ministry emvuselelweni lezi zamatende. Yes. Kukhona into enjena ke Boti Chris, uma ngabe thina esiphambili sibhekana nezinto ezibhlungu kufanele ukuthi abeza ngemva kwethu sibabhekise kuzona ukuze bakwazi ukuthi bangabe besabhekana bona nalezo zinto. So mina njengo keyboardist njengo keyboard player ngizokhulumela mina ngizokhulumela futhi nabo bonke abanye abadlali bekeyboard. Ngizokhulumela futhi nabanye abafowethu mhlawumbe kunabanye abafana abasakhula abafuna ukudlala ikeyboard, so ngizokhulumela bonke nje labo bantu namhlanje. Izinto esike sibhekane nazo Boti Chris zikuhlungu njengoba sengishilo ukuthi ngiqhamuka eDurban. Kuke kwenzeka kumina ukuthi ngifonele umfundisi umfundisi osempumalanga. Yeah, mina ngiseDurban.
athucela ngizomdlalela ikeyboard maybe ama contact am khona la ewathole khona so mayesethi kucela ukuthi ngizomdlalela ikeyboard mangabe umfundisi angifonela kanjalo egcina sesinegotiate ngendaba yeprice ukuthi sizokhokhelana kanjani mina naye so kuba ukuthi siyavumelana kumfundisi ayivume iprice mhlambe ngiyodlala inyanga yonke maybe imvuselelo mase ngiyahamba ke ngisuke eDurban ngiyahamba ngiye eMpumalanga maybe angibhukele ithikithi mase ngiyahamba ngiye eMpumalanga ngiqale ngifike ngidlale khona ikeyboard makuphela inyanga umfundisi and lento yazi isiyenzeke kaningi yayiphinda and angazi yenzeka kanjani because yenziwe abefundisi abahlukahlukene kodwa bonke benza into eyodwa and ngithole nokuthi mangabe ngiresearcher bonke keyboard players sonke sibhekana nento efanayo yabo mangabe ngidlala ikeyboard mase kuphela inyanga umfundisi avela azithulele nje angasho lutho siphelile inyanga number 1 la ngiyarenta angikho ngasekhaya ngiyarenta kufanele ngidle kufanele ngithole izinto zokugcoba nje nami kufanele ngikwazi ukuthi nginwe kamnandi ngibe umuntu phela nami enkonzweni njalo bonke abazalwane umfundisi akanandaba nayo yonke leyo nto azithulele nje umfundisi into azoyenza uzongakhulumi nami but on Sunday noma mangabe sezoshumayela mhlawumbe sithi i-revival ngo6 qala ama worshipers aya worship ngo7 uMC ngo8 uzombona esengena umfundisi uqonda straight epulpit ila ezoqala khona ukukhuluma nami ngoba nake sephethe imic ukuze ubabone ukuthi bamaqile kanjani ukuze ubabone ukuthi banobugebengu obungakanani futhi angazi indaba bangcono laba labefundisi mhlambe angisho ukuba right nabo but bangcono umfundisi othola ukuthi mhlambe uyebandleni yabo like a church yabo every Sunday ufika udlale ikeyboard khona kuba ngconywana khona yabo especially laba abama revival laba beyimvuselelo laba bahambe bemisa amatende ebasichaphazile mfethu basilimazile kakhulu ngalendlela ukuthi ungaze ugcina usungambona uNkulunkulu ukubona ngendlela abenza ngayo ngaze ugcina usungambona uJesu ukubona ngendlela abenza ngayo so umfundisi mangabe ngena uyangena uyahamba uyaphambili epulpit imaye eqala ukukhuluma nawe awungidlali lama strings ngeke azakucele futhi ngathi usuke abuser ngathi angazi wini yakhe yabo ngathi nje uphenduka into engeyilutho yabo ngidlalela ama strings lapho akakhokhi njalo akakhokhi kwesinye isikhathi akutshele phambili futhi epulpit athi into oyidlala iyabheda yabo ubuka abantu yabo uyabhimba yabo izinto njengalezo ukucontrola la phambili ukucontrol akhulumi nawe ngeke azakufonele during the day ngoba uyazi ukuthi akukhokhelile yabo uzolinda gibele lapha epulpit mase kuyimaya yaqala ke akutshela indaba zakho phambili epulpit nje mfethu ube into engelutho asihlonishwa sidelelekile mfethu so keyboard player and okubhlungu okay ake ngiqale ngiqhubeke la kule ndaba ukukhokhelana into ezokwenzeka wena Bhuti Chris uzofona mhlambe uthi awuthi ngimfonele umfundisi manje ngoba ngiyabona isikhathi siyahamba and impilo yami ngiyayibona imile la ngikhona yabo angirentile ngeke ukwazi futhi nokugoduka ngoba imali yokuyekhaya awunayo yabo mase uyamfonela umfundisi baba manje ngenkulu nje inhlonipho manje baba ngoba phela man of God yabo and futhi keyboard player mfethu bahlukunyezwe egameni lokukholwa egameni lokusindiswa bahlukunyezwe egameni lokuthi abefundisi yabo bahlukunyezwe egameni lokuthi kufanele bahloniphe yabo so mombuza umfundisi awu baba ngicela ukubuza manje kwenzakalani ngiloko esivumelane ngakho hayi khulileka sisakuhlelela sekuyima ekutshela hayi khulileka sisakuhlelela wena akazi ukuthi njalo udlile kwenzakalani ngawe yena nje uthi hayi sisakuhlelela silinde yabo qhubeka isikhathi mhlawumbe udlulisa 3 weeks ubone sayibo naye inyanga iphela ubuyele kuyena umfundisi manje baba kwenzakalani impendulo ozoyithola mfethu ibhlungu ngoba uzotshela ukuthi awukhokhelwa yimina ukhokhelwa ibandla kanti ubizwe ibandla noma ubizwe nguwe angithi uyayibona ke inkinga la iqala khona ubizwe yena suqalile ke number 1 usuyasaba manje usaba yena yabo
Number 2, sekufanele uhambe untanta manje la kuma elder ebandla sekufanele uhambe ukhuluma ngemali sekungathi manje wena umuntu ozofuna imali la ebandleni. Okay, mase ngiza kule ndaba ke iyokudlala ikeyboard every Sunday kuthiwe nje unebandla of full time kulona yabo. Nakhona kuye kube inkinga ngoba yabona mhlawumbe brother Chris mawukuthi ukwavakashela amabandla keyboard player uzothola ukuthi mawungaya January, February, March, ngo-April uzothola ukuthi ukeyboard player lo umfice ekuqaleni asekho sekuwomunye ukeyboard player yabo. Uma ngabe leyo nto iyenzeka abazalwane mase bethi keyboard player bashintsha amabandla, keyboard player abakholwa, keyboard player bagcine sebekhulunywa kambi yabo. Kanti umfundisi ufike axoxe no keyboard player ukuthi okay ngicela uzongidlalela ikeyboard uzoba full time yabo, ngizokukhokhela imali engaka. Emveni kwalokho kuphela inyanga umfundisi angayenzi leyo nto until ukeyboard player aza give up agcine seyikile ukudlala ikeyboard lapho kulelo bandla bekade edlala kulona ahambe mase kufika omunye naye kwenzeke the very same thing. So sinenkinga keyboard player yo ngahlonipheki, abefundisi bayasixhaphaza, abefundisi basichaphazile kakhulu. So kubona bonke abafana abafuna ukudlala ama keyboard bafethu ngiyacela ukuthi mangabe nidlala ikeyboard kube khona enye into eniyenzayo eceleni, ningathembeli kuma keyboard. Ya kube khona into eniyenzayo eceleni if kuukuthi iyona into omhlawumbe uthanda ukuyicommita kuyona lento ye keyboard keyboard player, at least umfundisi make sure ukuthi uyaxoxisana naye ngoba yazi bhuti mangakutshela nje iqiniso uyazi kunobaba abadlala ama keyboard kuqala kunathi abantu bafa bengenamisi. Yezo bafa bengenalutho empilweni. Abefundisi abebebadlalela ama keyboard bahamba ngama Porsche, bahamba ngama Range Rover, bahamba ngama Mercedes Benz, bahlala endaweni eright, bahlala kumhlanga, bahlala kuma suburbs. Impilo yo keyboard player imile yona. Idlalela uman of God impela. Udlalela uman of God khona omunye nje ngeke ngize ngilisha igama lakhe. Ubig ngalendlela njengamanje ngihlezi ngimbuka lapha TV and inhliziyo yami bebhlungu ngoba into angenzayo yona kwakhe ngaze ngahamba ngendlela ukuthi ngiyabaleka ngihamba kwakhe indlela ayengicindezele ngayo futhi yazi umuntu akuphathe ngathi uyisiboshwa yabo endlini yakhe ngihambile kwakhambe yena yabo wangishiya la mina waqala wangishiya emkhukhwini umkhukhu fethu onetha obanda ngalendlela engaze ngize ngiyibona yena uhambile uyoshumayela kwenye indawo mina ungishiye kanjalo yabo ungishiye kanjalo ngiyavuka ekseni la anginayo into engizoyidla la kulomuzi bathi umfundisi akashiya ngalutho engizoyidla la ngaphinda ngaya kodlala futhi Sunday ngamfice khona kuleli sonto engiyodlala kulona mase ngiyodlala still akhuluma ulutho nami uvejana aphuma epulpit ahamba ayekongena emotweni adumisa imoto ahambe akhuluma ulutho nami lo mfundisi ngaze ngagcina sengenza indlela ukuthi ngcono ukuthi ngenze indlela yokubaleka yabo ngakwazi ukuthi ngiphunyukeke kanjalo. So yeah, so keyboard player ngifuna uqamba amanga asihlukumezekile kakhulu yeah egameni lokukholwa egameni lokuthi khona uNkulunkulu egameni lokuthi sabazalwane ya namhlanje end up yazi mfethu kuye kwenzeka into ebhlungu kanjani uthola ukuthi uqale nomfundisi ibandla yabo mawuqala naye abe nezingane zakhe zizeyikhule zifunda isikole zihambe ziyofunda endaweni eright zize yithole ngisho nemsebenzi naye impilo yakhe mfethu asucceed empilweni wena lokudlala ikeyboard impilo yakho mfethu imile mfethu yezo imile impilo yakho wena imile nsinsi kodwa kana mangaba nomuntu okhelise ngumfundisi umuntu ngishayela ikeyboard phela ngimule uyibuza lo muntu unani lokho engishayela ikeyboard like life yakhe nanokuthi noma kuthiwa masivumelene nge-3,000 I have to make sure ukuthi njalo ngedate isivumelene ngale at least lo muntu ayithola le mali yakhe. Yeah so vele as a person odlala ikeyboard vele ngiyakholwa vele ulikhole. Yes yeah so does it mean that abacula bayakhola?
Mawusho okay ngizothi kukhona ezinye indawo ekwenzeka njalo but angithandi ukukhulumela ama worship because ngizokhulumela o keyboard player yabo yeah so into eyenzakalayo la but kanda it makes sense ngeke ukuthi nangu mfowethu ngiyamthatha ngiyambona kahle ukuthi azoshaya keyboard ngithi akayishaye mahala angithi lento ngizana even the worshipers ukuthi are they singing bacula mahala okay ngicela ukuchazela something la kanti no into eyenzakalayo yabona mfethu I keyboard awuzalwa ukwazi ukuyidlala le yanto yabo ukucula uzalwa vele ukwazi ukucula yabo no serious yabo yeah to be honest mfethu I keyboard yazi le yanto mfethu ithatha ingqondo yakho yonke mangabe uyifunda ifuna isikhathi sakho sonke kufana nokuthi usukufundela something le yanto leya mangabe uyifunda keyboard iskill le yanto italent leliyana I thought mina awuvela uyidlale nje yeah uzositshela ukuthi kanjani correct mina I thought like emasontweni for instance and kuba nama structures not kukunye in most cases i-worship team kuba youth in most cases ane yeah again even abantu abadlala keyboard in most cases mhlambe umuntu oyiparty youth yeah so mina I understand yami ithi isonto nesonto obviously isonto ayinivele we assume ukuthi isonto vele alinamali kuzodunyiswa uNkulunkulu so ngibona lento ukuthi okay youth at some point will raise funds for themselves yabona lezo zinto lezo nje so that's why ngibuza ukuthi umfundisi vele kumele akubhadale ze keyboardist or what yeah mfethu njengoba ngikade ngikuchazela ukuthi i-keyboard iskill into oyifundelayo okay mhlawumbe ngizokulinganisela nje ngeke ngoba naku kuthiwa esontweni mhlawumbe kuthengwa ibhasi yabo ibhasi ngisho ibhasi le ibhasi straight yabo ngeke esontweni ngoba naku kuthengwa ibhasi khona umuntu owahamba waye driving school waya kufundela ukudrive sezofika la esontweni azodrive mahala ngoba nake sesontweni ayeke yonke into yakhe azodrive mahala ayenzeke into njalo so no ngiyazi mfethu ukuthi awungiphikisi yabo ngizama ukukubonisa la yabo ngizama ukukuchazela umfundisi weke shumela la uyabhadala na umfundisi mangabe shumayela uyabhadalwa ngeke umfundisi asukele eKZN eze la ePretoria obvious kufanele ukuthi bambhukhele ihotel okuyinto vele yenzakalayo bambhukhele ihotel emveni kwalokho before ahamba umfundisi bamkhokhela abanye bafakelwe ideposit before eze koshumayela yabo nanokuthi yabo mina I understand ukuthi umuntu wala ebandleni uhlala la vele ubeza la esontweni wafunda washaya keyboard yabona le hayi lokho kuya understand njengani si questions ithi I must yabona but manje umfundisi osempumalanga afonela umuntu ole kude athi akezomshayela ikeyboard yo that one is understandable vele yabo but manje sengiyivula ngizama understand ukuthi vele adilini ukuthi yakhona abadala ngishaya keyboard yeah no mfethu kumsebenzi ngikulinganisele nje njengamanje amabandla esinawo angithi uyazi ukuthi kunama camera kunama deco abanye abantu abafaka ama deco esontweni bayakhokhelwa abanye abantu abavidorizer esontweni bayakhokhelwa na instrument nje instrument imali njengoba ithengwa ngemali obviously umuntu ozoyidlala naye uzoba imali yabo no lento le not ukuthi mhlawumbe yabo mhlawumbe lento ngizoyenza ijoke yabo but lento bethu ipain yabo esibhekana nayo so keyboard player yabo and futhi mina bengifisa ukuthi ngangcobe ethiwa kukhona umfundisi la ophikisana nalento ukuthi akukhokhela keyboard player angazi ngamtholaphi yabo kukhona no bonke I think but the thing ukuthi why ningakhokhelwa because why abefundisi benze uma sekumele benikhokhela umuntu bengacommunicate bangacommunicate ngoba mfethu ibhlungu lento ukuthi ungashiya ikhaya uhambe uthi uyosebenza ufike uhlukumezeke ngalendlela le ozofika uhlukumezeke masubuye kuya unalutho mawusubuye ubona mfethu kukaningi leyo nto ingenza and mfethu yabona mhlawumbe
mfethu keyboard player ngazi bangaka abangangifakazela kulento mfethu ukuthi lento sibhekana kabuhlungu kanjani nayo mfethu uhambe mfethu for 8 hours usuka la eGoli uye ekhaya mfethu endleleni nawo ngisho nento ozoyidla yabo ukade uthenjisiwe mfethu ukuthi sizokukhokhela uhambe ekhaya awunawo ngisho nento ozoyidla endleleni and mfethu mina into eziyangisiza ukuthi ngithola umsebenzi yabo ngayidlala ngisebenza yabo So ila ngikwaze khona ukuthi ngihlonipheke nabo bangihloniphe because vele ngiyazi nayo ukuthi ngihamba noma inini ayikho into engiyincengile kuyena manje mawudlala keyboard uza ne keyboard yakho yonke into uyifica khona enkonzweni if kuukuthi abanayo wena uyafika ne keyboard yakho kodwa kufanele ukuthi bayiharishe bese bekhokhela nawe for ukudlala bese bakabhadala bese so wena bengakubhadala mawuya ne-keyboard yakho sekukhokhela wena ne-keyboard yeah lento fana mina bengiphuma naye ngithola ikona bangibhadala bengiphuma naye keyboard uvela uhambe nayo straight phuma naye so yeah mfethu izona izinto lezo bengizothi nje asikhulume ngazo namhlanje no my brother so namanje sashaya i-keyboard ngiyasebenza nje manje i-keyboard usayishaya ngiyayidlala ngama Sundays likhona ibandla engidlala kulona angifuni ukuqamba amanga le right lingikhokhela kahle siyabonga yeah le right no but mfethu siyabonga ukuthi because besingayazi thina lento ukuthi o-keyboard player kumele bayahlukumeza njengobusho nje mfethu abazalwana bayazi leyo nto mfethu yazi abazalwane kuthiwa keyboard balala nezingane zabantu lapha phezulu into bayipitha phela mfethu yonke abayikhulumayo leyo ngathi yabo thina mfethu ngathi sama demoni ngathi sama satanist yabo nje mfethu thina ngathi asikho kodwa basidinga yabo basi mebebuka thina mfethu babuka nje angathi singane zaka darkness yabo mfethu amagama mfethu owatholayo mfethu uma ngabe u-keyboard player awekho right wena ubukeke nje njengomzalwane mfethu enkonzweni yabo ngisanda ukutshela omunye nje ukuthi umfundisi umthetho phambi kwabazalwane wathi yewena naye bengamkhokhelanga lo mfundisi wathi yewena wena awunikelwa yabo phambi kwebandla kugcwele awungitshela isibhekana nezinto ezikanjalo mfethu yabo angazi sinjengani ngisho usumdala bakuboni bacawuthi uyingane yabo so mfethu kubhlungu ngiyacela bo pastor silungiseni lento yeah ibhlungu and nani bazalwane ngicela nazi ukuthi thina hayi ngoba nakuukuthi mhlawumbe simthanda uNkulunkulu hayi ngoba nakuukuthi thina sikholwa izinto indlela ezenziwa ngayo ngizozenziwa behind the scene ngoba umfundisi phela thina sikhulume naye eceleni yabo ama LD ebandla angibizanga mina ukuthi uyazi mawufika ebandleni ngeke bazi bakintroduce ebandleni ukuthi bazalwane sesino keyboard player omusha sizomkhokhela kanje izinto ezikanjalo ngeke baze bakusho kuzoba into yakho nomfundisi kodwa mase kuphela inyanga yila khona kuqala umsindo emveni walokho kubonakala ngawe wena awusekho kulelo bandla mase kube ngathi wena ushintsha amabandla because akumelanga kube into yakho nomfundisi I think structure sonke kumele sasino keyboard player then kube imali kumele akhokheleke kanje kungabi into yakho nomfundisi ngathi dilinyana nje asistrike yeah yabo manje sinobutsotsi leyo nto leyo ngifuna ukubuza lokuthi wena according to experience yakho ne story sakho mawubhekile lawo masondela or labo ufundisi labo are they true men of God they are not phela mabe ngibeke because now anything is buza ukuthi okay akekho mhlambe kwi-committee ngizomcorrect uma bengirong mhlambe kwi-committee yesonto akekho umuntu mhlambe orepresenta the entertainment side yesonto or represent youth ozobhekana nani kanjalo ukhokhiwe abantu bakhokhele financial structure yesonto ngathi vele kuyenzwe nje bancane abefundisi abenza lokho wena nina bafethu bancane kakhulu abefundisi abenza lokho bancane imost yabo vele kusuke kubutsotsi abafuna ukuzokushaya kahle baningi abefundisi abawotsotsi mfethu mangabe nje sikhuluma eqiniso futhi yabona le genge yasemvuselelweni le genge yamatende laba bamisa amatende ngiyabahlonipha yabo laba bamisa amatende ngoba manje ukwazi ukuthi enze ubutsotsi
angayibambi call yakho mhlawumbe umfonela akutshela ukuthi usemeetingini uzobuyela kuwena ngoba uyazi ukuthi uyakukweleta kodwa uzokwazi ukuzoshumayela unazi isikhathi sokuzoshumayela kuwena uzokutshela ukuthi ucela umdlayela ama strings ile ihumming le yabo umfundisi meshumayela ukuyizwa le humming ekhala kodwa idlala kanjani ngapha uyakweleta yabo mfethu isibindi mfethu abanaso mfethu isibindi abanaso bakwazi ukwenza mfethu izinto ezinjengalezo angiba ambarasi into abayaziyo nabo ukuthi bayenza ubutsotsi babo ababenzayo and now it's enough leyo nto abayiyeke bangayenzi kule ngane lezi ezilandelayo la ngemuva yabo ngoba manje baningi abantu baningi yazi yona uBhoti Chris ukutshela nje into ebhlungu into ehlezi mfethu ingiphatha kabi lento angazi ngayifanisa nani yazi mfethu kunomuntu owaqala okay ngithi kunabantu ngoba ngifuna ukuthiwe ngithe kunabantu abaqala le style ekuthiwa isithende ukuzwa ngesithende khona le style lesi angazi ukuthi ngizosichaza kanjani kodwa sisetshenziswa ematendeni uyizwa indlela ikeyboard mhlawumbe kune revival ukuyizwa ikeyboard uthi idlala ngendlela ukuyizwa ukuthi idlala ngendlela ehlule indlela engathi sound yabo mase kuba khona ipiano loku international okusetshenziswa estudio joyous celebration nani le nje laba into international yabo so yona istyle esingekho international yazi ukuthi abantu abaqala lesa style mfethu abanye babo ukuthi bafe bengenalutho kodwa namhlanje kunabantu abamabillionaire ngalesa style lesa keyboardist labo keyboard player labo and siya trenda kakhulu and lento mfethu iyaqhubeka iyenzeka yabo nje angazi bangako keyboard player ngithi mangikhuluma nabo ngithola ukuthi impilo ayikho right impilo keyboard player mfethu iyadabukisa ibhlungu but usebenzela isonto futhi ngabe uright impela kumele ngabe uright kakhulu ke wena ngoba usebenzela isonto yabo bayilungisa abafundisi sacala phela emakhaya manibhekile bafowethu ingane yomuntu uma isuke ithi izodlala icabangela ukuthi nayo isuke ngemali yokugibela icabangela ukuthi at least nayo ihamba idlile like noma kuthiwa ke umuntu at least uma umrobha yazi unokuthi ungamnika imali at all kanokuthi umtreat njengomunye umuntu humanity like umtreat njengomunye umuntu so siyacela kakhulu emakhaya ama brother ayichasi kuzwini siyabonga ukuthi uzosiqwashisa ngalento uzokhuluma ngayo so I think emakhaya bazoyizwa next time sicela ubuzozidlalela uyiphathe uzozidlala siza ukuthi udlala isithende ubala isithende awuzosizwa ke isithende manje uzosazisa isithende esingazazi lezi zinto sifuna ukuzozizwa ukuthi question yokugcina mfethu ukuthi awucabanga ukuthi mhlawumbe ukuthi maybe you are going through all of this because just maybe ukuthi maybe niyange engqondo zokuthi niyofuna imali esontweni or nisuke niyosonta vele usuke bizwe usebenza vele sengiyasho ukuthi like ngiyazi ukuthi uyosebenza esontweni but if maybe like njengomfundisi nomfundisi uyosebenza but you understand ngengqondo zokuthi okay ngiyosebenzela uNkulunkulu ngiyahizwa ntayibuzayo no yazi lo mbuzo ubuzayo ubuyela back kulo kade ubuze ekuqaleni yabo kodwa angithi ikhanda lasikhuluma ngomuntu uthi mfowethu awuzongishaya ikeyboard la ubiza kanjani uthi wona 3000 no sengiyageneralize angithi baningi abantu abashaya ikeyboard abakhalayo angithi sengiyageneralize le yazwakala ukuthi bakususe eDurban eMpumalanga anginami le ntate ngisho kunjani makuthiwa isonto nawe usontana ukhulele khona yabo njengengane yakho ngala uma Sunday la sikhuluma ngomfundisi ongakwazi yabo othola inamba yami kuChris wathi ucela ngizomdlalela ikeyboard umuntu ozomdlalela ikeyboard player yabo sikhuluma ngento kanjalo or maybe next time you should still deposit uyabona usuyakhuluma ke hayi siyabonga baba Pride